Na CJ aja me hyasie na de obokrata emu amane aba no media kona me de daily graphic na hyasie na wonimu se se mu amutwa loto amudie mu twa bet na mudie ne wa hwan na mudie no a mu ya na magye no CJ se de akobanie Uri ni bia no a 10% to utu ya de amaban. Na no jonko betra ha o. Enti na ka first uri ni ya na kwa akwaje no kofo pepepe na da ho na wudi. Ebi kra mo person de be fa sa momoni sa ye cash sa wallet no. Omo mpe no sa so o dia na o ya ye bete no. Te se no wo sha daily graphic omo chese busum ye da to so adunum e na e hyase aye adwuma. Enunti no loto na wutwa na wudi ne bum no mpato ye ho ahoboa ese obetua ho to ho asem e wo daily graphic anim na o hye ha yin so a mame ha de mame moso kakra page 16 e wo graphic mu no waye kin social na e course ne yesi ache achechefo enson a cheso mo di omo ho ahyem bi a omo edi dream ekoso ewo ensoshe true ni mu na CJ enchemu no ewo ha sei wo mo chese West African Examination Council ya waye kefo no omo ene bambofo na kambo mu ache achechefo enson ai mu bakoye invigilator ye kase obi invigilator omo no mo hwan bran kwada na chon so hwe no na wo koba se be ye kwada no famra so omo nsem enuapo ene ade na achechefo mo cho omo se bako eye Flora Asite wono ewo St John Bosco Basic School omo che no bra na okita tablet a questions and answers na womo etro ewo Trinity Lutheran School honum no ewo temahaya ena neches woni na mu a wo kire kwada no ena abetadu jan wono so teacher ne wo Oxford School Complex ewo dunkwa no fen wono so omochi no a na wonim se bi won my CCTV na chi wo mu CCTV cameras no na cheche wo mo dipati no ho ase a wo mo pe ade a ya bodawura ka no yes WhatsApp group platform so a ye omaye no amaba me teachers page yes depa 21 na wo so it really RM you know or yeah questions no the answers aka no dey go to hia teachers ni nyina so no ewo examination centers a nkwara no etro social no na omache no boase nso omache acheche form yensa ba ko examination center kwabena fori exam center na oboase central police station te se no mu nyina wa nhwehwemu ekoso ntino na ye ebnada o na ewukwada 3 days omache nipa nso wa yeke form ani abre omani abre party for invigilators no mfansu anyansa omfansu anyansa wo mo be ya na fe be ko wi eche wo kra wa anya poni bi de na sa school ko na wo ko no na be affect wo nti ehwo asem da ha na nananketia enso na e kan okatafeto so adu no e wo daily graphic mu ene se wo se parliament na e for serious business wo se e for serious business pa nti mrase bedwa fio honom no mrase bedwa fo a omunya kwanya ekotena ho no ya wo mo emfa saade we enso matiko na omo chese graphic road so no tibie wo mu no enye bola aboagu ho no hwe hai ekwan wo nkran pa o bola esum ho no ye nam ho koba se ya we are making Accra the cleanest city in West Africa in West Africa we are making Accra the cleanest city in West Africa ena sika gudem no ye nto aso na ye ko daily guide abokata mu a me boso ma otew ma me Cecilia Abnada pa ne $1 million a womo echese ne no nipa bi awia no womo chese maya ne mrant ma womo edin wa semi mu no se omoto 6 mansions mansions o ha ena cars mienu enya 6 rooms o dabio mansions mansion Nigeria be ka mansions o ye ka mansion na enya 2 bedroom o mansion ye beka no twi mu say we dey just say ko bidi Dominic be boy esi say dey ka no ni mansion esi beka say edan mumununtum come we also hani woni na wo edan mumununtum bibia bi wo bataye omo ni wo omanum omo amfanye ntade hye omo ye japade treasury bills no go from the 6 mansions returns I won't be now. Bebre, who's at that stage, you know, only such treasury bill. Not me, my ex-girlfriend, Abraham Sika. My ex-girlfriend, I mean, him say, or on your Juma Bank of Ghana.
Bank of God wanya adwuma bia wa brem sika na me say abna sana kasa me no wajayo sana girl no still o feel me ayo ntisije no no wa ha eno ati su no budu ata mansion no na nampofo say eye efimwa say enye fifa like a full house Vivia day inside on my nyina na sije mede wo kwa buduata kofia J story odi ba ye o wa trend pa na buduata no mo chese headmaster bi on margin kwara ni bisika obra one register wo ma nkwada ya kodu examination wo index na mo koyo mo die ni mo so eno so ho asem daily guide dia ba na bolga court so a o mo so remande mrantie bi a almost suspect ese wo wiewia nro ho asem ba ye ya chasa yaresabia enro wo hodom na wo ewia de ko se no court aremande wo ma ho asem da ha na ukokuma wuso a yese ndisi o masaka mo wen organizer o o masaka no pa sije se o mo se ase o bontoa kasa de malam kwadwo chemantin enti akua friye wana ukokuma wu a wa sentiment oye member edema NDC na wasanso ya women organizer edema kumawu constituency no na omo chese wono enenam keka nsem ene ade ase wo hwemu pade a o declare ne support edema alan kwadwo chemantin no na party no hu se da bi ntumi nyesa ese wutu diem we bi ya mo fonso yo ma de ado hu ne okay because MPP ni o na we declare support na be na NDC no so de o na de boni wo mu sije boni wo mana o na se ya manyo se ma ye wo Ghana enti ohuru ne se bia ne pa bi wo ho no ma na se aya suspending no enya hwe obekwa ala ho Obekwala hontanu so ha na minority a omoso ton Credit Bank of Ghana governor Dr. Ernest Addison and then the deputies so am 21 days so resign no and also ho asem ewo daily guide abokreta yi anim ha yen hwe the find am so ene asem abaloto 10% tax na ebeda loto so betting ene de keka wo na ehya ase bosumi ade to so edunum no and also ho asem da ha sei na sese no wo mo chese $140 million ene sika o man no ehia ansa no matumi awie saglemi ha adan na wo mo esie no na omo chese ebe increase the cost of 1506 units no ne chese omo ewie units ni nyina no a eka anasisika o man no di shemu no ebe kwa kodu $310.4 million and also ehho asam edaha na law lecture ba ko so na ene o man no ekasa ese emre bia ekasa na se emre bia etia esem trefo fa hodie ewo man yi mu no ewo se samra ni nyina no empanyefo hye na omo sakra mu eno so edaha sei ena ma Mrs. Abnada pa ye de yaboso ama wo daily guide no ehho sensem no aso no ekasa ewo ha the new crusading guide so ekasa edefa NDC donkuma no semenra ensema mudi tuja ya na womo se womo Emma Dr. Ernest Addison 21 days se wono ankasa resign enye sa womo ankasa be matcha semtwofo ka ho bi akọ no mo akọkire mo se da bi de o maye o man no ba bi o de o man adu na ye womo nkọ no foforo emeto aso na o man sika se menyina brane na eno achi so no Salah Mustafa na ekache MPP manyoko no mabu no ese womo enyina empuntuo ene eye enioma hodo a mampani ni MPP abana ye de ase so manfo asetene no na omonkoso a emo eno so eho daru yase wose no fon so no ma fall for afri yakoto a enye asem kuma eno so eda ha sei Ablekuma Central Gosagog Jefferson Saki omo chese wa fale a woko contest o MPP premier nim intini yase o sheki Ablekuma Central kasa na sije o kan kind of ensa bobobo se na se ema ahofefo mienu a epeso mo kopre wo kakwe no adani ayampe ato hona efiakoto yes eko ena dokua so dwane efiakua pem south edini ti abese okakwe no enjesia efiato na we for na send bia ma na wo de wo follow na nyambo ochena ye beka ho asem ye abna send mama ma no kika chese pokle nyina wo mo obi so ye landlord obi so ye tenant obi so nim ni level chese
enya sem kuma na ye nima de okan north aye pinso yawa aye pinso na ye de ye ne na mu ye mi nua ba kwa ni de se afia koto ma me ntia no ba bi obia o de ebedru ho na sige me call the new publisher da bokrata na nim eno so kasafa NDC wo sha Dr. Kesato for symphony da ha na Dr. Ernest Addison ono symphony eda ha wo se o mama no 21 days maka ho asama che odada na je say stories na kasa no eno na sige enna ni na mu a me hwe se menya foforo bi wo ha okay obia mo a enso na eka che Dr. Mahmoud Bawumia wo say you are the people's choice obia mo a say Dr. Mahmoud Bawumia is the people's choice. Ono ne di omanfo no pe. And the picture dey fe. Dr. Bawumia oye guy. La course no so fatano and na obi amu aso age ne bata kare papa bi. Drum agina ho nya drum ketwa. Enti ni nyina wo say ayi Dr. Bawumia wa poemantemu. Oguswa ebon toa Akuapem South nti no omuguso den nti ano so ho asem eda ha se ya emuama ne ewo ha abna Reverend Nicholas Abedu okay our second AME Zion Church also utie oh that's nice na obo abaso medana se ayabra fam kakra mate it be mra for no menya de no eno na wo ye sisi am Enya juma ne ha enya juma David na me ka che sofo batem de me sofo me he na kwan why me da se enti eno so ho asama da ha na asenso boache enso da ato krade ama o mampede dada mahama se o si project no enye se o ma band no magya amana kan wram da bi o se enye se o magya amana kan wram na juma ne de eguso a ekoso ese no moto nsa e de fair private investors e de abamu the custodian and was fearless fair and reliable nti CJ said that work at na de aba me de ama no eno no okay eno no obakuya me ba cho me ni akuya o na mpatoma na me ni ka sei me pa cho NDC woman organizer Kumawu constituency me ba cho e fro sen me pa cho me de Madam Mary Ajamai me ba cho Auntie Mary una we declare support to ama Honorable Alanchemantine menti yate se Kumawu NDC wo mo apamwe me pa cho enu kredie nim no na enti sen assembly ti sen boyemu me pa cho ena no pe ya ena minya ne ntie bi se yesi Kumawu mo organizer NDC me declare me support e de ama Alanchas no kredie nim me a me ka say me na me Kumawu woman organizer me deputy enzo so ewo maintain ICC a wafoka ko baabi akwa ade na eno kure ne se sa ababa wa ne picture me second TT a eno kure bi enim me bato one picture ne da the bokata ye ni me bato akwe free ye ofri banko onye branch woman organizer mpo enen ko pasa wa ye conference woman organizer but oya NDC ni me bato onye NDC ni Gen onye NDC ni. Me bato uni no. Me paso mini no pa. My woman organizer 24 years ni e wo kumo mai mu. Mini no pa onye NDC ni. Si ya me no mo kasa e kra na otie siga ape. Otie siga si ya onye NDC ni. Na nenti antiman mitio. Mo kai ni nyina minimum de pede e hanu a. Enti ma o kan say we Kumawu woman organizer for NDC and Ukrainian. Me and me woman organizer no e and I'm no kasa. Me bacha o deputy your friend time because say bia na o deputy ne akua free ya. There be bacha o deputy your friend Jewfu a me bacha enyo no a. Enyo no. And see then obi de wudin position yan kan sa na o de foforo picture beto ho wodi ni pakro ni din ato ase na odi abada obakata anim say wo women organizer no we declare we support the ama Alan ni senti party no apamo e constituency ho antimere no empamo me ana misumi ndike me support enfema Alan Cas eti no asema o mo kana e no kre bi eni eti anopay amame de me pictures
enemy am a voice at all your platform no so me brave because a course where ever me so pay no anoding Auntie Mary, unim, you be here wo picture, na ye dia yesa damage control dia amount. You be here wo picture, na ye de ekwa free dia no ato nchen, na de wo so de no so ato nchen, na ye me de sitting na de me de e be ma mo hia. Wada ma den na wo ka kire bia na obi na share kire no wo bo sa abre de egu anim ase. Den na wo ka fa ho. Auntie Mary. Papa, ge na nkasa no, minim ne maame. Any Muganemu. A honor must want the deputy or come the constituency charm on and on up again. Now, a penny of fast or yes, I didn't watch you. I some more. Mejidi say anu ye de wa yi bi pa grata ba wakasa papa chirim nchirimu mpacho udin ni mama me bi mpacho wo say from Mary den Madam Mary Ajimai Auntie Mary Ajimai yo obapa yesu mame ma ye no ase na ye mfensi ba gina so mame woni me producers nkasa why Martin gina so Hey, yes, Mamma Mary. That be until no, ye missa say, who share ya? Daily guide, and you say, a Ghanaian, daily Ghanaian guide. To them, my mamma have me caught the book at anyone because daily guide, and a daily Ghanaian guide. It has a guide, and see, I was say, a queer free year, South Kumawu Women's Organizer. And what the hey to no na so pony na CJ kaze we no so a tonguing apeda abna a serious issue na ye kan say a serious issue adenti na ade ansi oni pa kra so onya this ni onya branch women organizer mpo aba be constituency women organizer enti no mama share e wa page 3 one the true story okay we say a daily guide report enti edin bia mpo nsem enti no minima de sese no CJ alakas abna honorable lanchemantin ni team no omumra mechirem I think I should even speak to them right now. Say benyo bi ni nakasa. Ebi on beka say sorry ko munim ho hwe. CJ o man yet. That is wrong. On beka so munim story no ho hwe. And na ye nwan so say ti o say a daily guide report. It will be a edi bi ansa say na yakobisa say CJ wo na wo tro story we ya. Wo ko hu story no wo hefa. Ukote wo he say yasake no let ben na wo hu say pe free kita say yasake na friend this man wo dey yes story we da yi abna sem twaduma ye ebinum ema adwuma no ye den papa ebinum adwuma no ye den women organizer class was me ni akua free enti akua free din no efi he efi babi o just ya tugumu sana na mana ye hu he ni adia na kosi say the point is abayo ya oda your friend akua free you your friend akua free ye ono aso the picture na da you ono akua free na picture ni onye women organizer as stated omodi ato hayi enti alanchemantin team no we am go fan we they need to come and clarify this but how do we conclude say omo no mo story no koi say ya alanchemantin team if two my main kind story no daily Ghanaian guide ni na me ebi ana we de edin wa ha we so edin bi ani ha o ono de wan fa din bi ama ho there be Madam Akuafriye, a member of the National Democratic Congress at Kumewu, has been sacked for her declaration to support Honorable Alan. Into root your cromony Akuafriye ne kwakasaye. So omoni akua but CJ Kofi Dom ombedi achire Akuafriye e waso de ne ba be yiwa no CJ no ansema ba e waso de ne ba be yiwa no na Akuafriye be yi na no ma wie wate me ko